So they say yes pepe no pay ya tena se bio ye da sports team na se ye de Ade Akye Abia dwumedie ne etwa so na Wednesday into frɛ na waka wasem sa na ye didi enkomo anopay but ye kono na me ka kire mo se the NPP invited all presidential aspirants no so te so omo mayiyi omuti no se omo pese eja omo be pray flag bearership race ni bi no omo invite omo nti the likes of Dr. Brian Champong, the likes of Dr. Ade Akye Boamah, Honorable Kennedy Ohene Japan, Dr. Osaya Waduchum, Kwabena Japan, Boache Chiramatie Jakon, and also me say more for Kofi Kurodu apreku ma hint kakra o Facebook no so but man say dan hunu asante say me say more for Kofi Kurodu apreku the official page e social media no so me say o ma hint o twetwe your twetwe ni ma bi timinim it's time to MPP to elect a new leader, a leader of what then when I'm saying more for a bar na and I say on the Biama. Could you do a preku? Come on, tomatoes. Oh, there was no 2008 no buy or maybe 2020 a year or moko or buy or dry. I know all quack file forms no. Omoka say errors be near the Adibia or mano pay back. Yes. Enti Jogate so nti ate say there is in contention. NPP empenifo invite omu nyina so omu no musia but then no meeting we e course na sante menti ase ade de asem na na si we mu papa uso ankoma ho me hu eye kwampianim me can say the renowned economist me hu no ho one to bombo no ona dey say one to bombo ka your money. Enti odaso MPP ni na fi wasa question na na mi so na mi so no say me people mu ntimi nyoma ye na mahama be yaza go gina akwa ye me hu His Excellency Papa Uso ankoma ho me hu kwampianim the renowned economist ho me hu Dr. Edith Dankwa the founder of Business and Financial Times ona na ejina ho no no omu nyina na minim die ntia omo frɛ Duchum omo frɛ Dr. Boamah omo frɛ Kennedy Japan omo frɛ Dr. Brian Champong Jogate nom ene omu siai adede asɛm a we say we dey wa botu he petata krem kakra first of all person bia omo ma no in first upcoming promise no promise more decorum like any die kasatwitwi sa na mpo say ma party no will so be stronger even after the whole election na why na dija wo mo and go papa kwampianim no be mu bi no mbisa say council of state no odaso MPP ni odaso odaso okay say ba kono kra so MPP ni ba ko de ya otomakulu kra so MPP ni onya otomakulu odaso MPP ni so daso odaso ye for na no mu say ekodua ga say on be from national council media obeka say sa ne title net dan so as a founding member of the party no also omodwene ho mienu no so bagie afeni nsem a Makoba mu nyina ye ka party mpanimfo enti no Dr. Richard Makoba na re o ma dey go so attend the party dey enye official what so your party odaso MPP ni dey be Makoba de onye before those who mpanimfo bibi your party ni ma omo we dey eti emra omo tehwe ye no a na dede ne koso na omo wa he anafe no omakon awie nti omo pata njafe na pata for neighbor say to me no ya adwen aka ne say edi kan parties na 19 do mo kwa congress say conference na omo agi modalities bi atum nti ene no mo say omo ntwen say no mo say the neck ni ye nya a proposal but the actions of some of these leaders as say omo agi atum conference no come na say conference ho enti ene omumenya conference ya peko na be conference ni de bibie no no mebekọ akọsesan wo ho asante neck na de no omukọkọ na kwete se ene yete ase na your friends yesi ye ko meeting na ye kwakọ no management the management ni be sia no mama yen agenda and those stuffs no se bia we ni ye kwa akwadwene ho nti no na neck kokoye ye no se ye be conference enti neck na kwa akosia
ama omo issues proposals we ni ye kwa akọjọ I say proposal enyi ntum obi enyi de be ntum nek for no asoso na ye we bisa say those of you in favor say ebo say nek for no me na mikuta mic no ne duru no for na me si mic na trase anya yeka asa no ye yo say eyo wa adin de eya de besesa 31st January no ombeto ba yi flag bearer so mate say who say dey na me ka say December meaning say afterwards no after your friend say after omo neck meeting 19th proposal be say 31st to say 1st December omo nkoye small there be anya amendment to say there are group to say DCs who say proposal be ba say or say DCs etwaba omunya voting right proposal be ba say or say former police station executives and the former constituency executives near the DB or say nipa ni timi to aba yes expansion no also omo ye no feel honum san crofone there they can be easily identified and say kobasa na January 31st January to be na say so to be 31st January no say kobasa sa de ni timi koso a omo ebetu bi so on say ni city na and ya we proposals we nya obi nka say nyu na say America omo de eye no e je nka kakra processes na asante Debi America omo de na mebi wo mebi wa mementi ase omo na do omuku no we see Ghana obi antimi ntra obi mi say party no MPP ni NDC they always alternate leadership anko ha eba ha amara mata we should be yenye events yenye spectators ye be citizens and yem ma obi mfa leader bi meche Ghana for con da achibi na amomo bi e course na nsa bi Ghana for susu no e bi nsa mabremu kenka bi sem no because party opposition we are more accommodating we are more democratic some opposition na omo te Ghana for ase na Ghana for ya adwene kenka bi nse me pese me yesei yenti obi ade na ese democracy no ankasa no asante MPPs ka so omu nka so muti obi omu say ye omu reye no omu wiye no a omu kotena fie no omu suma ni pase mu ko busa Ghana for de ntia ye ho ye omu hia omu ma ye resa eno no mokoye ye o sa nipa no omu ko busa omu wie ni sa nipa no e kas nsam kire omu say one weni na mo ye mam ho be ye si enu nti ye mfi mu a ya nkoto aba ma mo amaria busumi nsia o se busumi nsu achi still ano mo ni so ntete mu no enti sa nipa no so ensem mo kan no ono ma hunu se ya nsha se ya muru nsuo ntam ne ni etena se ko esan ye wo mfie nan enti ye twen 2 years time ya kwa ye sa ne ma no a ene ntoko a ebeba party ni mu no enye papa ya onye constitution people go so maka say when the party is in opposition the election must be held at least na say asante 2026 ni aka 2 years ni kwa koto aba 31st January 2026 no na aka 2 years ni kwa koto aba it within the maranomu wo and the delegates now am to aba yi Dr. Mahmoud Bawumia Kennedy no yes sem na the delegates no almost same a ebetu aba say omo ko se sakura dada no yes sem Oma na ebe sa akwakoto aba ni biem na de omunye ga omo tu wia na afa ya sa akoto form de no na sa nipa akoto aba na no e bia lusu enti ehona na expansion na ko nti from one stage to the other na expansion na kwa de akwa kusi form question ya no premise MPP grassroots reorganization any presidential primary pa ni here on this stage was it grassroots today grassroots reorganizations and for that matter issues by no ahead of ade ba come people lose about we permanent for game so police safety system now wo ho yan people no to aba ni bi no nya kwakwa gi 5000 aba gi TV aba agi phone aba eno no mo ye me ba me san go phone na ba mi ane kan wie no omo da so ho omo se je no omo se ko to ba mprenu mo beto asante
almost say Professor Michael Kwe a report no baby amanfo catch them oh then when they meet free the general secretary enum pacho amanfo matuja na say assemble ko amanfo catch them mo ne say ade a eye omabufu pa eye say me a police station executive me ni minua bi a oye police station executive ba ne constituency any the police station omoko akoto aba anase omoko akoyi executives no omoko yi na najo 1 o'clock forms okra no opa tokra no oma ma ni bia nti ono no say oye MPP ni all right o ba wankoto aba ni bi kura what you say Professor Michael Kwe report no mo ka kire o mo say sa MPs bi ede emrase o mo nsem o person any constituency chairman bi ye release nomination forms o polling station okwa wunya bi ni asese de pe bi akwa awmate ye to ojo amache sa ne ma na course no o mo make sure say ebi NCBO and there's another proposal say asante say me and a Sompa polling station na me polling station chairman e wa ha ye kokoto aba melusu yes melusu amenye chairman e bio but me voting right no ebekoso a wo ho kosi se me wu afra asase so e party nim what am I say enti omo de sa proposal na e ba say be ya enkofa ase omo say edidijani munana e ba na ye say na station ni ye yi mafrim enti abanement mi nkonkotu bi nti ye kwa akoto aba na bi ase MP ana se ye presidential yi ni ye be kwa akoto a 1 cedi ne 100 cedis bi e be ban mi nya bibio enti afa na nipa no ase party no wa be na hia mana bro so enti nipa bi propose se sa nipa na omo be ye polling station executive a e bia e bedu ba bi obeba be free mu no o free mu a ni voting right ne de o se mo ma ne tena ho so se be ya nipa no be koso yes onye polling station chairman bio onye polling station secretary onye sade ni bio but still an voting right ne da so one say party ni committee ene ade no mu nyina hu se omo ye part of the album e ba sa ahonkeka no mu fi say e be bo omo another proposal amanfo so e de aba omo adwen obeka ya nipa bi the proposal koy wo se na former MPs into aba but among for the proposal ko say omo hu de enti a obi akwa to the extent say wako parliament akose mra na party ne say ye boboa edoma no amoma adwene de ama party na ye say former MP ne de o nka me boa me ha enti former MP no oba ko to aba for the presidential no ko former MP ne eto aba presidential to aba every about to be a party ne beto bi oto bi oto your friend say omo MP na kwa so ye to esu aba so oto bi yes hey oto bi de ma me kasa ye your friend say emno omoto menshia south menshia emna na po free mu a omoto menshia south no na po wo voting right e won the constituency nim former or member of parliament. What I say and omoto menshia north abanmi hu Collins Owusu Amankwa so voting right so or a former member of parliament yes into all +1 so well I know unim ya he omo hwe yi and the question is that yes and so omo nyiviri ndebio wo MP be ko obalusu no da so gina de owo na akwanchi say ya unya sumbie na ne wa yi asante no de ede ya akonya de wote so ndebio tebiti se no na ntena so ankosi awie ye no obi so ba besuje takoba se mi se matubi makoto malusu na ebia da achi mi ohon kwasem sa bepre se MP ni batume so meto obo se nya nipa o ma the MP na sumbie a incumbent MP no wa ha wonya sumbie omo hwe ye pa because expansion say one had say omo yen say udin ba voter register one ha wonyi mfin kopensa da be wu yes I use wo Francis enti am ka say omo nanya sa na asante Ghana so de eti udin ko Ghana voter register wungu ya wom but yawe ana say bia wo criminal record bi e de wakwa to prison say no disqualify you can say yen hwe ni ye say nipa na ni delay o Ghana force mo expand ultimate so ni penyina ani o na me say expansion wise no o ma expand ma obi o MPP ni bia okuta
fence card bia no de me no nya adwene NDC ye case study NDC ye bi ewi ase na MPP for ma be eboa na MPP for mo me so no so nche NDC for no ti o ya he NDC ye no omu se bue ye monetization na ye ka no no asate eno ba sa na asante monetization won de me mpese obeko wan ye be twisa ade wi a asante ubedi mampani wo say monetization ubedi mampani ma kakran kodidi a wo say everybody ubedi MP a constituency your constituency bia nipa to about hodom ye over 100,000 ebi ti se kwabiri isayeti over 180,000 and to about 167,000 and to about constituency we mu now ubedi member of parliament ni e ka cho se me kakran koto aduane ni a wo say monetization also asante there before so obedi MP obedi domanim no wa na say no at least wa bobra bi to a certain enyo bia tuki kokok na obas boys asia na ye bobo na MP wa bana me kakran to dokuno na yen tokuku ni masa ye bobo wi a ye dia wo say e monetization masa ho sika na mo jije ya wo frɛ ye si ye bra ye buy na me lot of fan go a say monetization asante no yes obi di say empanifo MP party omu gudi have fine brains wo brain ya fa man penifo no o mbeji no dia asante sikande o say bem na there should be a cut off point nyi say ye jamu kura no bi eba bi min ka say nje e bibi di say be falling fees animal no sikano o say sikano so bem na ba constituency level ya amanfo gigi fridge ejiji say na na MP kutu esikabu no ma no wieti o eno na ha MP o mo adwama so a ena se me metim rere ma na be di MP no me ni promise me ko campaign bia wan ko campaign ya obelusu minusu se de nanado ene de John Dramani Mahama ye ne no kura na me yehunu se wo no before so obenya ministry appointment no ososo ye hwe the number of vote a wo de bre yen from your constituency men minister bia no men pim wa men bre obi di more than best 10 million Ghanaians na wakọ win primaries ade says ganjin fanya kwa ya soma won soma na hwa na osoma no oso wo be soma na hwa na osoma no there be ose wo be soma ye ne soma wo se ye ne sere wo na katasa sha mo de sha se me ko na MP na say na say go say ato force say omom say 240,000 Ghanaians na say kam ye MP abekọ me hu sika asa me fa nkọ ye dey ye ko campaign hu sika nya asa no ye mo say sika o ya me say me de ko constituency wo say me de ko ye dey me de minidi eti ye ji say sika na o ma yie me bonsa ye fro we dia o sa ene so ko one time and na ye dey okay em fa ho wait say the MP o US Senate for say no me you dey dey omu kwa jo omu nipa na dey amachi omu nzuonum America omu nzuonum omu nzuonum azade enso bey edi mezuo bey say MP bebedi na MP ko yase also bonsa obi wedding also ko adore nyina adore metumi bedi me yira wo MP buame me yira wo me de ne to be say to bedi kura o hwa kwara no edi to pompo e beto na me ko amana sedam ni na bi eni nkomo kakra nana good morning Omanhene mejuzo nana na jimedi se ho ya no pay twedi ampon adara ma bibia boko ye de rade ase nana di kan yiwe ya no ma me ya tese mo de krata bia babonti a mo ka kire flag bearer hopefuls nyina se omumra ebehia mo na se musia wo mo ena masa so de asoso se mo bono regional chairman kwabafo abronye soso no wo mesia mo e de asem na esi nana medas NRA the National Steering Committee. A National Steering Committee the National Conference at the 19th July our University of Ghana for State University Hunkomo. And I said the any yantasa ye power a school a ding city a bre a year MPP a patriotic institute and Yamabunum Obia no pound you are John Ajakum for never pound mama. You so you can say a year shed date 31st for presidential primaries no enipa no mpanifo no bebre na no
nso eyi omanim e wo behia se no mbehia no madi nkomo o mo chitaafo no ene kwan ya fa so ya campaign o se no mudi nkomo no mo ne o mo chitaafo kasa nche no nso ene enkomo bo prokra esa ka ho na no kushia council meeting so a national council ebo a enesto usu bempa ene chairman abronye ebo mo kokose o mo sere adwobre enema ne nsema ye ka no mo no emra sekra efiri ho no na ya saate ensenkan yo bi asa free yura abronye ho tina party mo behia se beton safre na ye ne no adi nkomo enti we ne nsema ye kuchigu krata so a enra no yura general secretary san ya ye de babonten Inti abronye mo friend na matwena so ana enkomodi sene eno de mintimi nyina radio so nka sebe se ya to ensafre ye party penizo mra ni nkomo na ofidi so aka se ye frere ne atwena na ze enkrubo na sebe mabono but enkita hundi se ye ka discipline committee a eno nje se ye kofro bi ni atwena so sebe se wunti ni pa no wunti mi ka se wotwo bia so eji no se ye frere no ye bunu regional chairman ni ye frere ni di nkita ho enti nyame ya doma amese na wotwe ba be rumu nti no ye beba nana there's another enkomo we ya tese mo say 19th July meboa 19th July musia na University of Ghana Sports University of Ghana Sports Stadium nana mo de nipa be are so confused about Saturday we say ya tese mo say 31st January mo beto abayi flag bearer but a proposal pending say musia University of Ghana Sports Stadium 31st no any proposal Mr. The 31st the National Council will to me our constitution article 13 some special date for presidential primaries and then your proposal no kwa hon the emma stadium okra okay you know near kwa kushia no your constitution in such a ya pese amendment pese ko na conference to me the conference yes to me na some party no e dey modalities and me need this confusion be out and a confusion so anan ko enko force be to presidential ni abeto national ni abeto region ni abeto constituency asana there be any sanity presidential primaries na standalone elections you know ye nim for mo bia am fa ho se ye kotu ya ni abaroji there be the only discussion we had was presidential primaries. There was no national elections, regional elections, constituency, nothing of that sort. So it is not true. Same for workers say be presidential, near to national, near to regional, near to debby. Some comedian in Canada. Wow. Ebi so fi say amendment amoko akoyi. Ada na monye sa amendment ni nyina nwie na moye wie a mon fanya adwuma emfi fo mon kosi soro ansana se presidential no ba be ya ma ba be. I will be against it. Sabi we are not entitled to be against Japanenka. But council do mu tumi mu no mutimi hye omodate omahye date no. When you want to be party no nyina presidential elections e pese to we dey free ho na pe party no ya dey reorganization. They no there between now and 31st no. Say conference GBB 219 modalities be was a party the go be and party the big one near to us. To penny adama e dey I mean and na ye be lunch patriotic institute no. I don't nka be ba busa wo asemi say I na no pay no no be atimi ba bi anansa party for ngo a atimi ba bi bia media for you invite me bia maybe it is school no be atimi ba bi mu institute no say o ye party ni die say nyese obi akeke ni bia oba ye behwe na because a party na ideology ni party no and yema e wo mu ni structures ni organization ni ba be. Okay. Martina na yeda ase anope. Yo. Oza fonti we Henry Nana Boachina yene no edinkomo asante nti the record street. Yes. Say neck no na National Council. Yes. The omaka no maka. Sa 31 January so. Ensesa enye proposal. Debi ensesa proposal ne ye hwan amendment mra na ma de ba no ebedo so no eno na omoko akwa ne 19. Na so omo so huni say so moto presidential ni wiale asuje baba party ni. Yeah. And omo your research bi na say no just something I want. Asante omo na wo omo party. Eno mo to go go. Say Ghana nyina japade o. Oh, it's true. Ba asante mimi no mi anu ye gina bonten no omo no mu gina mu. So hu. Omo no gina mu ne ye gina bonten. Omo so na call election omo akọwe.
ɛna ɔmo so ma amanfo sɛ mu nkobu sɛ amanfo die nti ɛweye ɛne abɛka kyɛw na ɔmo so ɔmo nka nkyerɛ Ghanafoɔ ɔmo de hyɛ ɔmo ho na ɔmo ayɛ ho adwuma enti ɔmo start so ɔmo yɛ ho adwuma Ghanafoɔ sɛ hey ɛna yɛnya ne saa ɔmo na akɔwe ɔmo yɛ so wazade ɔmo na akɔwe ɔmo yɛ ɛna ɔmo sa ɔmo hyɛ ɔmo adwuma ase nti yɛhwɛ ɔmo de ɛbɛkɔ akosi ya o de me da se na opa obahabo me mfa we nti na abronye ebe onwanwa se bia by close of day suspension party ni beka so o twena so oh kasa first meeting nko twe one NSO su bempa so ko suspend o looking at the scenario na ekoso na on say so o ya akwala bone dodo o ya stubborn dodo ni TV na ngo se fe say ohia for TV ana o kan say ohia TV dachi yesu ye be what is and yeah me dem say kasa kire se abronye ya na manfo bi sopa no say wa mo no body bron region no onso ochitafo ene nye ono so nkoa ne regional chairman ya okulusu no region ekati the northern part of the country started for bron sa akoya Savannah East won kwa na Savannah region won kwa na say MPP migi gains and ya me there abanye dia among expect say they will caution him a very strong words say no chairman no hu ne say wadi awi o nya de obesa ba bi o ono an region nyina sori atia no nti ono hu ne say dia ka de yesemu ono kofom nti ono mu nyina ekọ omo to aba o wie na say presidential no obi amanfo bi candidate weni a yaw any be omso bokwa ko field omon crofo or regions that is a point and no me hu okay ana bia me maye campaign ma ba omia na ba omia ba weni awia ba omia weni awia na o ba ebron region na me ya abron ya me ye campaign ma o se wuyi me abron ya won na bega sa onye boni aye so aspirants no so omo de nya tycoon o weni wia nipa na ebo ano no afa no so be bargain na won na anya anwia obepre and then the same as MPs no ebe nyina me maboa yi manim na MPs say ya omo Kenya we 60 we 50 na omo yi manim abebo ma ba omia aweni awia ba omia wo say obi nkon contest ankofo no ya me bisa ensi enti obi dey protected your hope enya about obi a ye die ni interest basanti obi wo soso a yes on support obi decide say wo kwa kutu no onye mrewo ne constituency there a lot of them so obekaya abna say asare and supported by omia no cre but o winning ne primaries esa winning ne national elections me no ya adwen and America so ye MP a yes wo ka sa okoyi no support candidate Japan na say ba omia na so you be a watching team say nyese bia wo di seat ne ekwakoye bargain na ma wo di seat no wo dey constituency anyesa most of them are gone yes bebre also so a wo mo na wo ye gones de da no mo se da de mo twitwitwi candidate bi se be ya omo survival eyi kakra no mo dey ati na wo nim yawe so ko bo se MP bi okoko na se okolusu a e be true ba omia wa ken okolusu be ga wo na mama lusu yes e bi wo ho a omo nim se omo wededa omo be lusu but as omo do omo hu twitwitwi ba bi se be ya ombe koso atinam ano Mr. wa Western region asimbisi se akra bi a 12 year yes en nka me ba be ya grace video no e ho no mo nka me ba so ya ene University of Ghana for akachire omo students nyina se omo start enyusu COVID-19 protocols no omo fa nya adwuma akola ne nie abusia for omo fa nche okay University of Ghana de na ya grace de atosi omo students ene omo staff nyina se omo hwe the rate at which ase nipa bi symptoms or more than a dini ade a omu se COVID-19 traces ewum nti ombesre and a university so asema yeken enkokrafo no doso lecturers professors ni ade wa hwe betima ye abom it's the University of Ghana for e ka cho mu students jab ne se wa jabo omu za jabu bi hwe na ye ne jabu ne jabu na go si say edi omo ka jira ma for say mo jabu ne ya jabu o si efre bibi booster o said you do it so they say omo man jabu si hwa anya omo wa jabu bi it is na abekeka edu one ye be hu ye na nunum no yo obanu no eti akwala na
ye kan na asante wo kan ho asem ni yeso okowi a 2,200,000 Ghana cedis na wo mo ye ni say no na me ka say ne papa kura na ebo ne sa no say enye ne papa o community discipline oh there be asante ba we die na me adi ma twire ho sa we die we mu ye no mo sa so de meko esra no oh erade nyame 12 years erade nyame akwa we me giri say akwa kam he this is not the first time you are my yes boni a cost because Ghana sade o si amtemu social media say a confirm we na ma Cote d'Ivoire no sometimes I am sade because Ghana say e bobo obi asenu abobi ma say kwa no sebe mi hu bi da so nti yaw Ghana as a country na for that matter impanifo no there's a thin line between punishment and discipline yaw akra ketoa ye discipline no ye trentene no enya asotwen ye de ma akoda nti impanifo pi o ha so one ne papa ne ma mti film boza akwan bo ne ma me de akwan na bre ne papa no eye se ne papa no trentene no atrentene no nya ba nko a enye se me bo na ba nko a but ye de akwan ya boni ani atwe aba ni primly sa oluman no ne boy no a oluman no de meko ne akakedro sire akwala no ya che no e na boy no no so no e chechire ne bo a duamu a no wo go ano no so omumie na ejina ho na okay arawo say amanfo bi ka say ase omanim omakata no we dey na o say ka police for ema omanim baba wa ka keto akwa bura ma kwa baba pontin na wo ha de akata wani ya akata wanim ha de hu say all right ba kwala keto na oma send video na across the world no ama wa expose akwala no already akwala but Olman was 58 years and boy so say 28 or 27 years ababunu on and the other make us a discipline punishment there's a thin line yeah am fry ye trent no we discipline wo mo ye punish wo mo say be papa mpanim form o ma ye bone na no kra na court e dey say asotwe punishment ni mo and ye no when I see a human difference na anima be say koso a ya na empempi yaw nipa na wo sa community ho na bu so mo say it is a half and sin is our west ho ba bia is that what people there accept as a form of punishment as a discipline no Ghana ba bia ni wo agi sa de wetum da say ye twi nipa so na ye de emma ye de akraketo hange ni wiem e bo ne ma first kwa na ele akrakra no say na ye no ye okabrane akokra ti say wo pa wo na namu a wo kwa fa mako say wo sa de do sani krom ni pre krom ade we de e wo mpanifo asotwe bia we nyi kwa say che mo bia nkopa chew mo bia akra no magu akra ni ma se peto wi asi nyina asotwe bia say o mo saka na Ghana fo ye hu sampa emra na ye adwa because sometimes BBC ekoso ya na Ghana fo nya na ye je nim gwase o yaw ye nka say bia nipa wo western region kwa ewiase kwa ye ka say Cote d'Ivoire ye ka say Congo ye ka say Ghana nti we so aba enima pi wa Ghana fo beto use social media amakati ye ho ebesi ya na o ma international community hu say sebe ya say ye nipa ni bu emu kwa sebe o ma dwumi kom kakra because ade o papa we mu aye pa de they need psychological evaluation the o ma ye no eye mambofo sempa say akura su konoma 2 million ti wo de obo no kwa na buisie na onya okoduro sa show say ewiase nyina hwese mesimi bo akura wonya na sante senye video no mu video ya senka minu mi enkwa sebi nkwa siade anko utum so ma ya o ma bona enti senye video we na apia bonte a ya che wo mu a ebia ebe send message to other people or more community nim ene yakura na so wono mo say henceforth ade we say wo ya eye bone e beti ma chew ede wakwa gina mra no a utum so ma di nkwa se bebre sebi se wonya okoduro pa se me bo akora mo send video mon send video no eno kwa na min tv na no ko me say bi kura nipa ne video say like ebia o video for fun no nim say bia ebetimi akọ na pia bontin say areho manya dia so ahia o say normally ya na the intent of ye di video bibi no ya na o ma ase me video ma send ya ma asante hwe kakra bon say ososo send mame oso hwe kakra na afi send mame no ba ko bi na be ho say we di enye nti ono ne de enye no na bia obo an intent so de bi ma mentwe empanimfo adwene mra sa de we so na om stop it so
na it's at times ye video we no akwabisa na cause dia ko wiase no so obi bo kra no a obi majiwo no video no ye pro wiase ye ku wiase na aba be pata enti sadia no so na enye ye culture enye amamre as people ye pata amre bia asem si ya ye pata wie kra nsa na ye bisa se ade ba ne se de asem a ne ye pata wie na ye busa ne hu se nipa no di force sabu ne bio ne ne so de se gejai ma wo bo kra na na wo ti asem ma bi ba na de obi bu obi a so ho de betim na kwabra ne betwi video phone a record am no wasibam wa na onyame am wo record na na obona to patim no wa na wa joni so e bia nko no masemba go bi ukan ya etwa because I didn't cross no o say post for her say cheche o mo so o mo video no akra na nipa video say on say chi ni bie because ugina hon obi ono so ko kan ke bebo no na ye dey say bia uko kan ya o ne partner in crime at wo chen bia nka papa benya hoden dia bo akra no kra nka so beti asante enne so unam ketia unam Morocco ni hwan ho na se obi akowia de ni ye boko ka bia omo hwe woni eniani o ya no mo kro ma dwene ye omo se wo ni nipa no na ye adwuma na se wo be ka bia ma ne agya na mo makwa ye yi we scenario we no ani we kakra wo mu ni se ho edu ba bia wa anya careful me se obi a video se ba ku bi ba kwa na ompene da Rollins na otiase akra keto bi obi to no ma na wo ba fun bi na kwabra ni timi twa video me kai so ati asade we say watwa video no si amfanye de enti kwa nipa no wuntimi ni no ham kakra ema ni nyanti video no ne crime na ya video de de once you are prevented it asante bia na nipa no pike bia na ho den boro me so mintimi e bia me ye kra ma osum metwene baby enti for evidence na ma record say ya no moyi ni o ya akwala no enie once sometimes omutimi ye no makra obo o ye audio to achi wonso video nya na okasa osinipa no yeso onyai na okasa wa akire se abeba amanfo hunu se ade na nipa na eye ne bia o ma try crowd to stop nipa no but chinchina ya no so obeye e pa se nipa no kwa akoche no azante o hiani wo tene be ade na ekoso no nye me se obi ibu obi na say the same to so ko biase timu wa wo ka wa fo aboti mo teacher fo me ni so mo so ko ntokwa teacher omo burati yeso oba ho ana yesi ge bi ho sana mate we teacher fo say suspend wo mo mo sinse na mo o say ya me social media no so de we ko so we company so ye dey it is omo video ndika ti we obi beti ba stop ntokwa na pata enkwara kitu no mugu kwa so mo video ni yagesi wa mwana fanto ni Emma teacher for ma o me da stop mama we Emma mpeta ntokwa ya sante ya to boys you message say pata for dia ba o ya we message Ghana high wo say social media no say obetwa to video no so ehia no che bibia o say ne ehia no che teacher ni na me ka say jai na wa nya ya asante be nya de yi me dokuno kakra ma die no na atwe me ho me pe baby ata na matwe me phone na teacher for mienu amoko ba ho we akankasa me yefre no oba akro ne yefre no atwedetwe akankasa mu no sa oba akro no yefre no atwedetwe oba ha mema mienu ko no ho atwedetwe so atwede mema mienu bo atwede e wo ba ba ko sa ba akro no nti se yakoso asomu a ke be fe da akoso asomu atwedetwe so woko to twede na ese wanya da bi member mienu ko oba ba ko ho so o de ya me pese me bomo na me video nto so na tie for video ni kakra teacher for mienu na e na oba ye fa no nwura mu so ye fa na antwe ya bo ma me me ka class ya no ka le ja se mu no na de ja oba agade me educate you no we educate me educate you no ja say actually ena de emema mienu kom oba ho sa oba akro no ye fe na atwede che ena ewura mu so dem say ena oba ye fa ne ngura mu ye fe no ahahantwe ena okofa oba se bia kuku a na me fa kuku a me ni kuku a na bia minim se kuku a ye mabusuani so hu na bia me ko hu e bia busuasia na me ko hu se kuku a ye mabusuani a ye fe ne etwe banfie
Benfi. Etwe Benfi. And the one I chose animal. Ah? One I chose. Now, say so another Nadia over by chain. Somebody else. Eh, you me the Pagaman and Anuma Jeremy. Yeah, Grace, Omanhene to Kana. I teacher for more Kubaho. So, and to Kana na cost one. Yeah, Missing like a wee me apatan. Why and Quanket? Yeah. Missy the craze. Obi a person Obi a trending. Obi a views. Edinya content in social media. Let's teacher for Oma trendy. I'm MP no class or Casa found in any. Kumawu MP. It's in person so. NS ya wanim. And when they see ye. Sir, I want to see it was here nyomode. Oh, was it GS you should now switch bia say the man. But so mo kun pa in front of anymore. Enkwala nanim ne de the highest debi. We ko busa say de na ba. Ebi kro bukom so no madam school. Aye madam. Madam bi no mo ko no ho. Ni madam kro no me nya na hwe. By way ade ba ko ni say mi nua bi okumawu ma me hu friends former obey mesra ma me hu so wo okumawu nadmo department wo okumawu minim so da so ho de a but no credit teacher for no na mo ko ba ho a no mo ko ba ho a na yes wo madam so ma me hu obey now teacher for ko ya mo teacher for mo susu bia o kiti bi ene teacher for aba pa de kiti say kiti woni am so ma benti die nkwa na muzisi yes enti mo kokon madam ade de asati ade de so no bewu ani ni mu mani nku ade de madam ho ofe ne enti nkora yi pa mu gina o manim kira dia we mo enye eba no kra asem da nchen ya na mo tutwede wa nkora ni mama de ba kwa to fom teacher fo mi ntimbonya kukudu enti teacher ni ubonya kukudu asa be gina kwala na ni ma be kira o ma de biu o say na GS kra nko ma transfer by now we the asanteme no ya gina straight away by now more than 1 week ago ni kra so mo koso kra at least o say we be na eya na manfo busa se enti GS some person che so omunhunu unse be se ne yehu statement ye bi kra GS enfa statement mra se bia omahu na bia omu investigate e bia they will update the public e bia a police for bro for come ya amaka se de omu yo musi nchen no interdiction o so interdiction kra bi sadia no Ghana Police Service for na year of late unse bia se bibi kosopo unse police for the statement aba se yesoso yehu na ye track ade kro no nti amanfo emwa ye ne ade we bia GS enfa statement mra se a teacher for no e bia ye ya hu yesoso ye e follow you bibisa ba ba amanfo akasa nsa na bia confidence Ghana for na wo system ni mu no mo na sort ya say na me ba e wo sa school ho na say ni teacher ni na yes ade wi ya sa teacher ni no kura no e de asem na o ka de akire parents ne ye enkwala no de ade no be kire me ba no sort ya say enti me ba ni obi nya disagreement ya o kire ne say de also ya ne so ni nipa ne emfa mum ne school mo na mo de abo o ta say teacher for de na mo school na me say no process school ni o say free school ni say kumawu de DA ana kumawu RC kumawu di nje kumawu kro nim kumawu di sana mo kes kumawu kro di anim kumawu di kumawu pa susu kro na krachefo pa tena me kasa dem na ekoso so be na anwo ya e de mugwase kese pa teacher phone bi no mo achi gina dia no de very bad asantima men ko phone lines no so na PK yemfa calls no kakra nsa na yaba ensam ya bros na yese former GR boss so ya che no Reverend Amisha Dai onu kwa ndini yese Amisha Dai Reverend Amisha Dai yese ya che no ono nko a oni ni patu ka no ya che wo mo oni ni patu ka mo omo bone de ayi se obusa ayi SML dana SML enti SMS eno so ka mo frata ko cha broche no ma no nyesa nso ka hu bi sa nyama num no so frata be kan say nyama num na e de abo no mu nan de onim ho be baba ku bi enti Reverend Dr. Abishadai Ousuamua former Commissioner General of Ghana Revenue Authority sisi ayi
special prosecutor me ache no ena Mr. Isaac Krenzel, ex-Commissioner General of Customs, now General Manager at SML, on so special prosecutor me acheno. And Mr. Christian Tete Soti, Mr. Christian Tete Soti, former technical advisor and now MD and CEO of SML. On so so Bekaya, a maybe HMU. I won't say a special prosecutor crama among folk radio more office or Bekaya. But as Auntie Mamin Kwahman, the mayor of Kumasi in Ninkomo. Mayor, good morning. Mayor, good morning. Hello, Mayor. Mayor, good morning. For you say you benya the mayor of Kumasi. Metenenka bono entimenka. Mayor, good morning. Good morning. Mayor Nampacha Oye. No, you need a bola. Ya de radia se enra wunya ohwo soronko ewo Kumase na ohwo ne ho ye. Mojidi se no ho ye pa. Ye santema nyina ne nya ohwo. Sanse ye nya ohwo dia na je ye nyina nya ohwo. No cre. Santema nyina ne nya ohwo. Na enra mi hu wo airport na no regional minister ene na dwaben hene da se be otu osrebo na muhia no ewo airport no na efe de ensem say na esitie bonkomo kakra e kire ye enra obedru ye de na e course wo me ye hu kakra His Royal Highness King Swati the Third, the Wanyama and head of government of the Kingdom of Swatini. Na Woba and Nashe was there a memoir in the one state visit in the Mampenini, the presidency John Dramani Mahama. Oceano fine, no only dear mania. Na only be kita ho abemu die. We no na oba Kumasi. Ya santimante mahinku. Aha ena Asante Kingdom. E magana amamre ene amamre isi people no. Eye ne fapem. Oba be du enu enyime no his Majesty King Swati. Yewa na musini na jabe hene. Ene mampeni na musini wo santimantamba owen manyamfo Dr. Franka Mwako hene ekohia ne kwan ma mani a wose nananom eye sede ya sante yenya hoho ayeye ne nyina omo ye ne kama ma ye de ne kotena na tena ya sante hene ede amano wo nanan ya oba besra ye wa he ena no pe ena ye hwe ne mse du ba ko ebo a nananom atena ye mantem dunsia ewo Ghana memu ha wana na musifo ahodo no babishia ewo National House of Chiefs na His Royal Highness King Mswati ene na nanome de nkita ho oya ena mza wo ye ohene pon na waba amani ene amamliko mo se amani hu asante ye bobre ni sibe esitie nti ye de ne beko Menchia Palace Museum na eno manso ewo ho no ya pa ko cheche no de na msupa ene idia eho abakwasama iwia nta na amani ye kwanso ye na kwetira ye asante hene no amana kwa abasonko enu eti no Ken Swati one the head of government of the Kingdom of Swatini enti wode na kachifo a wo hwe boa no amamuo no nyina aba enti ade ba ko ansa hwe mo mba besua ye kwan Ghana ye local government system no decentralization amano amaye man ni eko sede iwia se man se nyina hunu no yebeye bi Ade Akye no mo so atua na wode bi akọ ne kuma kwa ye enti nei yewie yene santene Asia no ma na kwa abasonko ne wia obeba Kumasi Metropolitan Assembly abra ye special assembly session ede amane busa hwa de aba Ghana memhen the honor ye minister for local government Honorable Ahmed Banda MP obekwa kwakọ se ekwanya Ghana decentralization no esitie
ye be special assembly session ede amano na te say ye de no na ko win ene ochena nyame adoma ye we buja anopa du baako awo menhia eso de amano na de ewo horo no inti na chese oba na oba be fa bibi e de free mo kemefo mo ho kwa mo faso a mo de local governance no e manage no no so de bia konukuru mebo a ofa e de free Ghana na nam sense like no e wo Kumase no ye de kemi ne be yesusude amanesua kwan ya yefa so ye local governance system no won say ye local governance system no ahemfu wo mo nti ni nyina ba menenya suahu no kwan ya ye de ahemfu eba modern day governance at the base. Okay. Never okay. Because you know what's wrong. Keke eno wo buma. Once I over here, Kumasi Meteba Assembly as ya. Ewa, or anybody who say fee, who papa jahin, or a member of the assembly. Or anybody that he say a member of the assembly. Only I him for Keke Power, Tantamantema, and only a members of the assembly. Only debate on the floor of the assembly. It is only senior Sanomani who quite on the password. Nana no so wo Eswatini bitimi di wo ho awura mu form ama wo manfo so edi ese de tante na hwema ye de no eye kama no na amanfo so keka se yema bebre se titiru asanteman ohwe omohini kra nti eba tourism na bi kra ka se omo so no yesi omo ye galamse ni ade bi oho na omo de no omaye ni nseche we bi amanafa na eno so no will come to play ASR. I'm gonna say the maintain. Okay, but tourism there. Tourism yeah, potential for tourism, almost potential for tourism part. Say, okay, almost after the only they were bad and to Makama. But for the skirt. Or Muku for any also from to my own the skirt. Oh, omo ma ehun ti bia na bi before tete no bro ni nya mai no ya fesu ne ya fade bia na ti no correct endi ka ye am say ye hwe ye because omo be enye shoot zamo omo bi omo krum amane ne fe ogum fe bo se ya trum kingdom of Eswatini no correct esebu ku die but efe omo no correct endi o he so ati bi esi fa entoma no as almost a year from to man to say the aye almost an okay say kubo for the pope what the answer okay semblances maybe wo ye ne o mama ne no ne ye de no okay ndi ebeboa ama ye ho kwa ye bepa so a culturally e betime integrating na ama ye economic benefit also culture and tourism is a lot of money. It's true. But what you say? No crepa. We otena job we ya. Yeah boy. Minimum America for me no a you say omo ye call orientation one kan. Omo baby ababe hwebi. Originally nkomo ba nkan nkomo ba Kumasi. But omo say Swaziland hene. Swatini hene e ba be kra tante hene no. Ahemfu kese mi no omo team ni wa Africa no omo sia asibi esipia ndi omo si omo ba ndi omo ka so ba no yeso mi ni omo di nko ba say omo ye investors a omo fi America aba enkran a omo opportunity dey invest o baby okay ndi omo be quarter ni tourism ndi omo be some me nya kwan no ma di nkota ho no crepa omo so omo be investment on ka bit me atwe mo ba Kumasi ndi culture and tourism has a huge impact on economic growth. Inti the ekosi no gidi say Ghana ni Eswatini nyina ebenya mfaso wo so ya te se obey obeko KNUST nom ni adade enti 4 days na oba bedi no se de 4 days ni nyene na etina Kumasi kuru mu mebo a de ake ya oh okay ene ne fo na nyina enti ene ne ekoso so amafo nyina say de wo hokko wo yemu ndi ara important titiun ani me ewo kwa no ya me ni akọ na ya ho ni die no e ba me nso na ntita be okay na me yo obua ho na bia wa ma obi a wo fufu ama papa ye dia na bia yeso so a kire ne se
Yes, you DNA. That the other dinner man before the papa and no something. Me that's ya no pay. Me that's it. We do kesi na. Ezi menziao. Ezi. Okay, so Sante hima ho. Pam. Sante hima ho. Pam papa nyina. Ho ne wo nti nya de say. But ekebe ni kaso se keja. Ebia ebe hu se fufuo na ebia ohun wo tibie di kakra. Ni nyina kwa tourism ya na kwa che ya. So di o so ka. Ba me de ade manika enra ne ye. Emra na one nana dwaben hene ejina airport no. Unse ne guest oni omoba omudi na chi ba fra ne ntoma ne bi. Se colors no na esesa. Enti sa blend of colors na etwegu ohonom no. Ne omo di na chi ba ye nyina efrefra emra osi fom no hwe guy ne na ewia wo fom no o wia sa ne mrane o wia wo play nim no e de sa ne mrane ba amana ba be si fom so hu mrane no yes say Christ yes say so ye say be ye de na dafo ye de no e quite different kakra mana me hwe se ne zuba twe ya dwene si so se omontuma na efra wo mo no ene se ne yeso so ye fry de ne se. But the only difference is say ye say nika e wa ase unze nananom say nika e wa ase na omo front man aguso but omo de e skirt na kwaku skirt yes yentuma no so ay kente papa bi pa yes yentuma no na obi obekom susu na omo susu santuma we na very expensive e wo mu kromo titiru na e bia efra so na kimiswati no ya no kuno mu se wo ye ohene saye mampanyini yes so your ohene saye mampanyini enti no anti ene ye de no esesa kaka no in that governance system so ka so babesua local governance system da ko Omanhene Yaw bia oh ebia asante yeso so ebia ye dia ye no over the years so ebia unso omo prime minister ho. Yes, they have a prime minister. Yes, you see, I follow government, official government page. It is true. Just as UK, similar to the UK system. Prime minister, he reports to the king. Virtually also the day-to-day administration at every point. No call or he need how to brief him. So just as Ebia Oba Santia, the mayor of Kumasi, and the day-to-day administration of the city, but every moment Obeko hini honomo akwa briefing say ni. So inti Ebia ekwan ya faso ti se na zube ka se apeja hini bafo na ntahini mu nyina ye part of the local government system. Se Kobasa assembly ni sia omo baby. And omo massa omo ba betra ho no ma hwe keke omo contribute mo enjebia entine me deso say they will have an assembly session na wa hwese ne yesi ye no enti the presiding member will chair so baby omo onom no bia so everything starts with omo democracy ne nye to say ye die ya ye fisa say ye tiase buru nyina so omo population no 2,524,000 then it is Kumasi pepe Kumasi kura do so che Kumasi ne nam say 5 point something yeah what I say enti no Swatini for no ye do so che omo bebere na papa na timi aware mu nipa nipa 2 million pa no aware mu say 15 2 million say ma so mema bear more than half ansana half no waji mu 15 what 2 osa wo 2 spare ejina chiri dachi bia na obetimi ai e say nipa population no obenyina che 36 enyini de say sebe sisimude hu adwuma na mani pa yin che dia papa obetimi nya 150 years but ki Solomon kra wo nya say ki Solomon ya say asante ya we media papa no say ade ba ko papa obetimi aye dia boa onema ne ba ko ni say culturally amamre no de I'm happy with them aware say me any problem but say how enye say or the traditional
ebehunu na wo na nipa na ni age because ye ne wabonten kwa ye ni je ni age ama so na anye so swatini fu nse afiduru bia na obaye sa the maidens contest na ekowiasi na fa omo there's other things bia yes no any nyen oma ni because openso ebe chire bia ma ene menhia ye obia de wa ye fi what you say eti ya bo ma ye morning show na de bi si ye bompi ye morning show na wo say omoma no ti me so omoma yi ho fe we ye oma Ghana ha bi ho fe chem na su ha woni asante hwe oba na basa e de na basa bi ni ha sebe mambie ku kwa na ko so mo nyina omo de we mu ye form da bi me da we da ba fa no TV no so oh enti so atini on say bi kwa so o selection di aba okay so o selection okay ti yesu wa ye selection nya hu sa okay me ma nya hu sa what you say na we o mu mienu gina we green ni ayi ready ade papa no ne yenum bia na se ba ko we de menye so be omu ne ase we no tu hwe omu ni we num de etimi hwe na mu yere de wo hwe na nimu a yeso wo be kasa no ho kura agi se odi kosi obi so ma di padne ne kokasa ne yere mu 15 fo ni nyina you dare not wo be kasa no ho a we kura so we sa veil we free woni ya wahine na wana membe wana be na makọ wahine yire wo ko tia ne nsam wahine yire o maju wo ko kana sum nsam de mi ko kana sum nsam so na bo na ye kura ye yire no mu kura no obi yire wo betimi de oso wo hene nim no na wo hene nim atafre ano sa ye dai observe my memory phone lines in so na yeni mamogakra no pay 0548 93191 0551 93191 yemra homa no so na yeni nkomo bebre na ya bobo so no pay now so no yenyi wadwenkyere with the origins bit my friend why origins ngina betimi afre wo question bi wo contribution bi asante ebo a ha say na we ano e de 0548931931 and 0551931931 0548931931 na 0551931931 mimpia we ntumo ho na mimfa the line 1 phone 1 hello good morning hello good morning hello good morning ne kasa no wo from kiti bi hello good morning ne ono no kasa no wo from kasa no hello good morning hello good morning ne kasa no e wo from pa Apomdin herbal clinic abusia yesi se eyeni yade nko ade a enko baabia se apomuden yedin ene ye honam se apomuden herbal clinic yesi bra na se yedi yade nko ade a wani no sa efra sa kata se pressure woso se yesi ete na asiso se yeni yade nko ade a ade wa akira unhu ade wa akira wani su be ye otuma wiabo kakra bia unhu we ade sa wani su nyina ye otuma nsuo mu na nsuo to kese wo de ese ne o problem de city bia no Apomdin herbal clinic se bra na yenhwe emaw eno ache so no eba no diabetes no stroke pressure echo wo de emfa wo new age case 5 na echo no ehye wa ha mu se tie ni a bra yebeyi wa bra yemfa se kanka wo stomach ulcer no candidiasis wo ba no ma no ensufita no aya na efiri wono mo ba no enkase han me de nyankopon ahyeda ene wabɔ mase hono mo paada nti no me ye ya na ensufita ba wo yare oba wo yare ko Apomdin herbal clinic na yenhwe yo Kumasi Sofolai sojafo no hono a won ba bia Assemblies of God asodan no e de to ya grace no ya grace asodan no ye de to no ehwa en Apomdin herbal clinic ewo 0551 08 098961 0551 098961
86 na dia na me keka de bom say ye 0551 09 8961 0551 09 8961 we are Pomden Herbal Clinic. One more telephone numbers no mama he say line na atomu cc dia. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning, Libya Boga. Na odin say o kasa free he. Me pa cha me din de issue me kasa free siane. Mama ntie we. Yo, anopa bi mama mo program na interesting papa. I say me se ho sa intimi ko ba bia na o manje di kan yen fa asida kese pa man na no tufo ene ni munyam sha. I for the doso o my mu ananso papa ba ye o pemiso nchan ene wa ba o ba be sia mamle so aka ho sia mamle etie nti ye nyina ye fa usubo ene ni munyam sha ntai wachi na onye papa yi onye ne feso pa asanta mamle efe mu ye nyina ye nsia na o my no so asubie ni nkan konso ntumi mranti de bi kan me bo ma ba so na ma bo yi ga so ba so. Bye. Yo, me da sepa. Hello, good morning. Me ba chodin di say na kase free he. Hello. Hello. Me ba chodin di say na kase free he. O line ni breaki panty ente he me pa cho. The beat my minion in film. Kanjin drinking water. Kanjin suno. Me see a nipeduan muzum lion. Kanjin suno. A nipeduan muzum lion. Abusian for oh dear bobo kanjin suno. Anopanumbi. Ewianumbi. Enumere o kwakoda numbi. Me see duaduani a ube die nyina. Obo kanjin niguswa. A clear fine woni peduane mu nyina de afrim enti da bia wo den da bia na okoba da bia na waye sweet which say woni yare to nkwanta mapai kanjen energetic drinking water me say zini peduane mu zoom lion nsuo eno no enye bibia ne yenom enye bibia ne yede ko ni peduane mu kope kanjen nsuo ne nom na bedi ho adanse bebia wo bia upe bie tu atone upe hu nkyire mu upe hu nkomodie ene ade a for 0241449191 0241449191 and 0507379474 mami enko line say 1. Okay, hello, good morning. Hello, good morning. Mbachodi ni sana kase free. Me parjo frame Mr. Saba. Me kase free now senteso. Mami ntie we. Ni gaboga. Na ka pe mi tiamo woni crew members. Na kinsu wati so yamana kwaba. Na Libya. Na 15 was into two chaplain na. Me pacho enyem ne ware wo mu ntimi dire. Ya dia ba ko krapo ya nede. Ni gaboga. MPP in follow the Roman said na ko sia. Na o ka bibi se endi se follow sia no mo corrans bi etiete Ghana for ni munsam and di adwuma na ne ma papa we. Libya mi do nyani nya ba ya gense endi se lusu no. Me ni so mo yen sa kire bia o. Mama ya no tisu as head of state. Ono no msa ni koyo. Libya se ba ma ne se second catero general secretary be sama. It was yes you did be pay for them say. It is here be o my because so much as a canon. So to police station not to original. Now all to corrections not to regional. I say influence be our flag bearer so. Make us support you I know say need you. O me person can you flag bearer no. You no to ya. O ko corrections the time o to make us or support to be flag bearer A the flag bearer B. About something the cabo Libya without him just code you from Paul. You maintain as a general secretary. You tell me your person for you.
Bye bye. You mate bye. Matia medase. Observe for ye koje ye the Yas toothpaste and then the brushes in the chichi yesin. Yas toothpaste and then the brushes and the chichi yesin. Apostle na eyi wo sin ase no nkanka ne ade ma wo se na pai fita ama wo se no so ahoɔdene na nko ese bia wo se na se mremremre wo ye se wo di bodompemu a na ejure gu ani wo ye ya age se wanye wadwene se bonse moja firi wo se ase no ene ade eba so hu onya Yas toothpaste ene Yas toothbrush na ade twi se a e ma wo se ne pai fita e ma ase wonum te wonum so da ho ete wonum so te ase ema enka no so afiri wanum ba no eye so fresh and nice so te ase nti obetima ka asomsem obi ka asem na esire woni pemu a osusu timi sire bi ne nyina Yas toothpaste and then brushes and ye di etwitwi ase shop bia mu oso pe Yas toothpaste and a brush no na ode etwu se. Hello, good morning. Hello, good morning. Ebacho odin de say now kase free he Mebacho odin de say now kase free he ye menti o e breaki menti he de mo kebi my mother ede ade ne yanka bi mamo cement na na do ko dey Tuesday the way mama dey say 130 na enye na yesi o mate so na no anso ante so yes mo kebi my so eti say the 30 so ka sa si ati balance so you money agi but cement na ati so mo my e wi ati so eti cement gasam ni say ena mi busa se say gasem no say 130 also 130 130 okay yo mate yes mo muto bi wa ya muto era say enya fo bi a so ya ngi isi wa mu ko temu okay ade bro Ghana no muto enka wa se maye mate yo asante cement asem enra no yen generalizing kakra ne mem ya building materials especially iron rods be 3 weeks ago no na be 89 be 3 weeks a month ago na 89 ton bako okay yeah even last Friday kwa na 84 82 but mati say this week ya babe just 2-3 days babe 8,000 about 8,000 80 until definitely iron rods no e ba for na the ten say ya na e bia kofa bebu ho so at say the bone ba woni obi a woni mu a enti so no hwa wo bia kofa bebu ho say iron rods ni go rada enti so ne ba ono why na say bi ho rada enti no na I say old stock wo hu enti ono no want so obi a woni mu a ana obeka say ebo say na aba ena boy so mo sisi adan no mo na awunya ehun sa nema no I say omo ne sa omo produce ayi no edi nkita ntimle bia no die bia omutumu omo tisuo no a omo update wo mo ena ne cement so no mo say like yo mo see your gasem ne adan gasem mo solo mo gasem no mo say bi kura capos mo yen say 13 whatever na gasem no de na tefo ezo mo nyina ya gasem ase o mate so be 10 cities ana me so meteye o mate so be 10 cities ya grace catch him say 125 but papa is so catch him say 130 but depending on baby awo na yawe depending on baby awo ya woka so ni ada pase ketwa na companies no eno nso no na ne bi na 110 but enu ana o musi bia ba 95 100 cities there about ultimato okay me gidi say e wo say bafo unze omo ye ade we keti ya mon so mo amfi no yes adwuma we nya o kan sa asem we ya duru ba bia kwaye ono nko ane cement manufacturers in tokwa omo wode o but he na utum se na bibi wo ho no fi say o se omo te so
any kwan so mo de sa price ne na magana for ebi say Tamale refinery. Oh, Tamale refinery. Oh, refining crude. You can dictate prices for Ghanaians. But oh, my mom for Kraba. Do pay or better cement as cement yen. The same as gas na yes Ghana de umuno. Ghana over corner na yen stake no for that my shares no. I'm from shares na was ro. In say idea Vodafone ni ehwan say Vodafone ehun ho dey say MTN. Nti aban nti kan tim bibi. What you to na menya ma ankra. Also na be say we did my private companies almost here problem. No, Tony, and some new news ban so can on man, Tony. And we ask him. Say, maybe your manager. Hey, I buy a month for be a VIP, a be away, a year Juma, year Juma Gusi, a year Juma. Now, we are buying could be a metro mass. Corredia, a why? No, Pam, or Pam, no, as many as possible. Nipa hand the Banomia Pamo. Pamo say go nya gan for go nya bi asante and say you besu say ya obon ton you besu say ya na say aba adwuma sa na ye be no na nya ta we ko didi we su ko didi sa na ye de tu ye tirim say aba adwuma ye broni adwuma na ya say no abesi ne nja me make say o say say adwen no sa de no ya say na say ne be ko so maybe aba ne be tom ya wan sa de me no mienu ye duri eno bi be sesen adwen we say on kra pi we echi o o mo ye yikura che kwa no krem Diamond Scientific Herbal Research and Alternative Medical Hospital yen de Donek Herbal Mixture Male Vitality hey yesi meme wo fi ha no maduro we yo asante wanum bi ya bo ma me de me nubi nemu ade ba comment Ghana adwuma de bi wanum bi na ni obeka can say I say oh say yes or no wanum bi me nubi da na say utie enu no me nyina say obeka te Ghana fo nya mema ye homode ntino eduro ba ko opo sisimudi eduro ko busa ayi kokosachi ne yesi eduro we hwe na pike wote wa ye honhon e de pike kokosachi ayi nkwanta bisa poji nua no na esinya aye omuna nkasa ntrai mova omuna sama mova de ne ho de deda na lumba so lumba so ase bi ene e bese watra lumba de ase lumba busa bi lumba obusa bi no ofa so yesi on de ya no pe de press no ede wo ofa omuna sama pe press Ezavo iti Donek Herbal Mixture meme wo fi ha wo masuma sempa ne ndro we yo hey nya se getwa ye adwuma se eye adwuma pa ti bema wo ma Donek o ko ba ne papa ya grace ye so no ye de ne to asore dan ti ono we de na danfu man de ye ne dai so de ko ba na danfu no mu yo de be bibi na me metie so ba wo bre me se drowe na me num wi a na yesi ya menye dey me sorry no I'm for 0246727677 0246727677 na Donek enunum bi Codex Healthcare Limited omo e de afidie bi aba sese won se yaduane a yedie yensua yenom mframa ye homenom ne ade chese niam bebie ne yedi a ewiase a na adane yasichiri etine paduanum tubon sa akola kete yeso wasichiri yade sese yase frequently awsa wo check your pressure enu sugar level ene sa ne ema no enu nti o makwa akofa afidie bi aba etimi check your sugar ne o pressure ne sa ne ema no easily kura wa bra ehun hia se ye rasho e de ko hospital ansa nti sa afidie no e de ye ka ho asem ye fe ne code free and code free plus so code free and code free plus glucometer so e check o pressure ne o diabetes ni wasi chire ni ade no e check ama kama entitem bia unse ugina level papa enkoba se bia yesi ye kolo edinipa ni wuani ni etam no e de na akọ hospital say o maame a pa anase bia wona nabi no wofia tobi nefa koma no wa mu soso no tobi nefa to fie brano no na wa check sa ne ma na ebo pa eye Codex Healthcare Limited for and this FD we aba ye de check pressure
ene wo sugar level ne ade wo fie enye na wo pharmacy shops ene drug stores ahodo num ede ya pharmacy ubenya bi Osons ubenya bi ene ne pharmacy ubenya bi Sharks pharmacy ubenya bi ena Lancer chemist so no okọ no ma ubenya bi upa ho nkomodie bia eya frɛ 0540 647867 0540 647867 nani wo mo eni enkomo Dawood Herbal Clinic yesi ebusuafo insuo na hyase a etoto insuo no hyase se etoto se ya ne yesasa bro na ka no ho na Dawood Herbal Clinic nko a ena sa wo ba ye browo ama osasa bro no a ahotutuo ne kyese niema enko wapono so a edwa wo no ne nyina etimi akọ nsuo hyase etoto ya wada ne sesa wo eba kakrai amanfo gina enyina omotena entena kyese wogene ho ba bia nyi sisi yade nom ene me kon ye me ya me ha ye me ya me chepe kyese joint pains nom ne ade de ebisafo for nature Dawood Herbal Clinic na yenhwema eba ne diabetes pressure stroke oba ne be ma mo pa wo he wapono so edwa wo ma je ho ba bia nyi a ye wo edwoso krapa he ya 0241 244012 0241244012 nani ye eni nkomo Express Group say akwantuo die fani nyina beda ye ne mfa honko opese okọ Canada opese okọ US opese okọ UK opese okọ Germany opese okọ Australia opese okọ New Zealand o mai bia ya opese okọ so bia no Express Group for say bra na yemfa wo entu kwan opese okọ suande wa brochire adesua ne kra wo kọ no opese scholarship bia ma na boa wo a ne nyina ye the amount eba no ticket sem opese obi so ye ticket reservation ebuku hotels no nya de ma wa ne nyina so no omo 0249 00 0448 0249 000448 na ye no edin komo Dwabirura Bank se bra na ye nso mu na yentutu sikasem nyina mfama ho egina ye wo sikasem mu we Dwabirura Bank na airflow no ye de obapa loan scheme aba ye loan nhihye pina ohonom a ye de eboa mansan he se wo bie se wo ni bie sa fe na wo hyase bodua wo de wo sondeda ene bia wo sika bi da ba bi da account mu interest bia nhye da ma ho a ye se fa bra be ye fixed deposit e wo Dwabirura Bank onomo na kire yen insihu dodo a wo pe so hum ebia mo be 2 billion bi da ho mo be 1 billion bi da ho mo be 5 billion bi da ho e da ho no mo keka yem seda maminsi hu bia Dwabirura Bank se sika no fa bre wo o si misika neni 5 billion 10 billion ebia 2 billion 1 billion me de mamo monye mfanto mo mfa nya adwuma me pensi hu ebia 80%, me pensi hu ebia 60%, me pensi hu ebia 50%. O chira no no wadi ano se debi 50 ne de yenya ebe ma 40 ana ebia 80 ne de yenya ebe ma 75 no no sanhyehyɛ ne nyina o pe busia bia Dwabirura Bank se bodo mo branch bia mu na ne managers na eni nkomo edwoso bonre dwaben etimetim onwe Roman Hill Mazin sepetim pomu fumesha adehyeman Dwabirura Bank ye ho 0271409340 0271409340 OCP Ghana Limited asadwirasa papa OCP Ghana Limited dia bedwa so a ene akokra poso OCP fertilizer nti ma akokra ene odua ne no baye no a odibia ansa na wewu afra asasi so kane yesi o da be na akokra eyi no baye de ebehimo ama aso ama yechese wotwakra na wodibie OCP fertilizer omode abenti no he etese dey ye OCP 1515 wo honom ye OCP 102010 say ye bro na wudua say ye cocoa say ye beans atosodie nam na wudua wo de peteso e de guasia say eso doso kama e de ama wo eye befua utwa bag eye kua enya so mfaso unye kua emmoka OCP Ghana Limited ba yenti no ekuafo nyinasre kuafo kwafu manopa omotia eso na nopa siri yenkwam se okọ na okoto sene ne noba ye na sia hemafa na pegya fa no a na ye ni je nko a 0555909437
55909437 na yenu edin komo. Peget Engineering and Company Limited. Peget Engineering and Company Limited was for open generator papa. Open generator papa dia ye juma eye Peget. Eye Peget na was for ye come for ediamount. Open eye Perkins generators ibia a free UK and air banwa ye benye be ediamount. Open bakubi yourself a friend of Cummins generators. Open nubia and also see a UK brand ye benya ediamount. Open 15 kVA edikosi 10,000 kVA ebusanfoni nyina said you see po generator no ebia yenya ede amount and eba no air condition so a papa 1.5 2.0 2.5 type bia ne shape bia Peget Engineering yen and ye main distributors of Perkins generators Ghana hasi and ebano generate ebano air conditions papa so a ye de mawo nti bowra ye officers ahodo num na eni enkomo for ye was 0244 599124 0244 599124 na eni enkomo. As for mattress ni eda so onko da mattress bia so ma okonko ye oya oso okwa rest ye wi ase no wa bre kura chen se okoye eyi wanko anko rest ye no na chese busuafo o mattress na woda so no enye papa bi nti busuafo kope asfom se say ye the pillows sumiya wo ti to so a oso da ye papa so ti ase ye sumiya bia na ada so a oso da ye pawo ana oso da ye kura ma eboa wo betima so de no obo brim nya asfom mattress ni pillow na ada so ntia o de start da asfom mattress ni pillow so hwa de unse kama o so da ye papa nko ambe so da ye na so abofo gina won che toto nyom lu na je say ni nyina ye ene je nko a e de amount asfom ye showrooms no enye na wo Ghana bisa for ma me nko ama no so na ye ni enkomo se de aka de course no nko a so ena ye de efa 0551931931 0548931931 0551931931 0548931931 so anti frɛ na yeni enkomo anope Observe for 0551931931 0548931931 line 2. Hello. Good morning. Me pacho din say now ka say free. Pacho say. Pacho ma minti o. Okay, maintain the o can you o say the chwanu free eyine kakra right. Ma say me won say a video no a akwala na ye bo no ho asem na okay but ye ntini ye ebusanfo mo mfa nche ye lines no enim wa ye anopai but o de ye try igusu a line 1 okay. Hello, good morning. Yeah, over. Me ba chodi ni say na ka say free. Me dey need them. Our place ka good day. Over. Me do be PM. O place ka ma minti o. Me da se pa over. Over me for video so. Chemo do ma chama de no ko copy. And now say many 2 days e ko na ye birthday. If I wish you happy belated birthday. Ko po kan mo plan na ko ma pa. Over. No kro me say abronye
Onen na bi kasa no pai o kasa ya friend discipline committee of me humbo ne abronya yewu e dey na abronya kan okrom ha kan de Japan enka west of me busawo e dey no mo say abronya kan okrom ha de mo friend discipline committee a kan de Japan enka 10 times enka west than the abronya ka kan Japan we ni party abronya na and I say me o kan say o ska for there it to different and here for na yes ye ni mo hare ana bibi ani afa ana say mentiasi o again of the abronya ye of a position wo nyina fiti na Japan no and say more kai hukumu president say allegation bi o ye and this is for the propaganda I said before being president I just what you have got almost $1 million and then what you make hukumu president e just muna bibi said him and secondly everything turn for VH speaker I said there is no tomorrow. Okay, can't send him when you're NBC for the propaganda and making a Matthew Pesika eye. Hello, good morning. Good morning. Me ba chodin di senaka se free. Ika free adakaka mashi. Mpacho ma mintie o. Gaya di America ni kakani se. Esire MP before. Se ye omoyen eye. Afiji eye esire omo empeni ubiono. Himfo na di omo ye no eye. Iura kaneti ni nkrofo ka. Esire omo zoma BPM lefo. Esire omo no BPM nya boko. Na masemba ko to su mi yinsu. Afaya. Appreciate for was am police station. Omo hadraba for again papa. Apostle for na was am police station no. Police station. On begin on anopa. Area. E tumbe che at 10 p.m. we na kwansu iska. Yo mate. Me fa no ho. Okay, my for line 2 no. Okay. Hello. Hello, good morning. Good morning, Mpacho. Din de say na ka se free. We there why we need to try Enoch. Enoch ma mintie we WhatsApp ne say anope. Na one both brother can say obi e fa na wi obi e fa no ebuyan awa ne if I talk about the actually about more church road. And the never about Kunso one preaching or and not empty can't say, but it drew about Muso man of Pana and with Gina, neither catch about Gina preaching the empty children. One man hunting a plan one of my classes. And I'm Gimano, and all then good way to name it reflected. And I'm the official maybe or born or with now. And we spend it for fighting the effort in it. Now, when you go on what take the guy on the sponsor, I will make it no. If one would do a king, I will be particularly back. It really as well, that's why West Korean woman, no moving out. Over contract, I can't say, so we'll do a woman. It's the main brother and the kind here. Okay, yo. Yeah, that's say on almost so much there and no. Picky line 2. Okay. Hello, Pacho. This is Naka free. Yes, Amasa. Me you so. You are Kokosma the Kokuma who are Maminti. Basola. Yakasi akuponcha ubo maba medasi one year do what you guys want mentiano yo what you mention we not for Canada like Japan you have to show me ya no ni pa okuma mo be follow we ni one of course to no go man for ko na ya tem penny wa you iska ja no ni mo kwanto to ba dia ikabenya ni family da dia ni po you ni fancy one ni pa na bi ya nte you pass ni yes, in the Copa so. Now, I'm tell you what Francois, Francois Marco, that is the secretary, the university to Bamichana. Now, I'm saying I'm motivated to you. And I'm going to try to buy and go back home. Or that's not my man about it. You. Now, let's say, what does this say? Computer for American party to wear. Also, I have a corner, you can see the woman.
You better I said to them, I am not going. So, no one has to tell me. I rest out one. You know, my family for me. So, my baby, I know. Then I come to see that I come to copy it. And you should panic in one and the president. And nobody should be to me. No, baby, you have to come here. Commercial area to sugar, a small or Portugal. The next one is a year and 5 years never died. Oh, maybe best like a second year place in Kuna. Now, I may say, can I take you now? And also be to the animal like that too. If I'm not saying that you're not a pure ball like here. No, every time person like you see to where to go. It's also to acquire you that. And you know, we can be able to talk back in the city of Pewa. I can be able to in the city of Pewa. Everybody in the more of it. I'm not going to know. Not a say you go better than my time. When you tell them to consider that, I'm not Mr. Say hello, good morning. Hello, good morning. Me ba cho din di se na kasa free he. Sorry, you kasa free konongo. O kasa free konongo ma me nti o. Oba ya ni abi ba, oba ya na so kan se Japan, ni pa che obi ana na ni sama o ke. Into mean kind of for into the phone. Of our about the time, Yana, what's it? You're restricted and penny for near Kanokore. Almost it was a credit car, MPP, where you cannot invite you. Yet you, only this for yet you see. If you can hear one yet you. If you depend what you can walk Kanokora. And a Canadian and can ask who was the watchman, and last accepted the app. The setting of your Canadian better too. Then MPP for Canada fight our fight among Muna, and the two now within the Sika bomb, ever say a party mom again. Hatam no Biaman contact and then on social media, and now a party, a man, and the two not MPP who are being no Biaman contact. That is about time also a grateful to. Our boy. Okay. Yes, sir. Can Kennedy coming one thing on MP to party in Kennedy to Mate. For on social media, line 2. Hello, good morning. Me ba cho radio adom na udin de se o kase free he. Maminti o. Na mchia katika koso nitakesese ma hu se asem na wo kan hia line ne obuzianfo ne momfa nche wate momfa nche pa ye lines no ene edi ne nyino momfa nche yemfa munsi ana yen sorry ma sports team na meso but ma menye birthday si na mansana sports team no ababe so matwa so happy birthday to Mrs. Clara Owusu Ansa. Clara de hia kuku enua Clara Rama ne famunsi mizwate ene se udu birthday nkwa de ene famunsi mizwate ene nkwa adwuma tenafi ne famunsi miso Mrs. Clara Owusu Ansa oye adwuma wo ewo oyi travel and tour from your husband Mr. Baggy ene enkwala no Clara Claudia Abaya ene Hectoria mfantefo ampa Claudia Abaya and a Hectoria. That's right. Inti Clara, happy birthday. Wati? Rama nyamin ontun kwanem. Ya yere pasa. What I say? Wati? Na ikrikra yesa. Your husband men cancer so. Ye nyina o husband ubia so ma happy birthday. Wati? Yankopo nka ho. Na ye yere pama yesa. He umbedi konkon sakura se mi hu kunu hakura onte. Ati? Ne kuta akuntama yen. Happy birthday to Mercy Dakwa of Patasi. Happy birthday to Mercy
Dakwa of Patasi from Nanaya Mankwa, Sompa reporter. Happy birthday to Nana Jua Friye Boachi. Happy birthday to Nana Jua Friye Boachi of Nyinehini from BJ Multimedia. And a special birthday to Madame Comfort Sapon of Dabai News Site. Madame Comfort Sapon or Dabai News Site. A special happy birthday to you from Akosua Somua Japan. Ene o sisters Auntie Maggie ene Auntie Nana. Auntie Nana oh. Ene Auntie Maggie. Omu nyina so ma happy birthday. Ne abusua ni nyina se nyame nhiraw kwatenti ahode wom no domfo no emfa enom saa emayen. Abusua for ye de ene edition of Ade Akye Abia dwumedie no esi ha na ya sori ama sports team na emba se prince ne enkumsa ene team na sum atwaso ede every ha se PK eta mechia no pay kukua Akosua Somua ya Grace asante eboa bomichidoma no pay ma bebia wo bia no ye babe sum we dodo akunya so te ase me wie medie baton no embe sum atwaso.